Bia Kamal. Welcome to Nuer Online TV channel. This is Chang Kwasniak, and today I'm reading a story about Nuer history. Joan ban lingan walle bana right shikata dan len wana rudin keje re which ke Juba. Bana right ka raja dan inshallah te wude shal ka me bol mail. Bol mail te ka jo me shalat gwas me mi bit so Sudan be jeddak. And jo dan balat ban jelinga jelere me kan ler to kokien to goro de ling ano katin kontelat karodian. Gor no jin bi name bi jenwa kan di kokien chit ka manana gor kona. Bol mail men la den Tämɛ re wike so Sudan shari ng midit me ken yana kon ngach ano bana jo me bana jenwa kel. Wude me e bol mail ano bol mail ngai kona chaja kwan pan che kora ja lunga kwida ka tungwan no en Tämɛ murai kona te ka jo me chalat ka kwide ni ten kontila de ni South Sudan. De ni bona dial ki de nin kontin tin te pin South Sudan. So bantin kontin cha kula lat gwad me bol mail banaga kula ling. Bol mail jen wude me menen konmen jera me dane pay kwan pan ala first deputy ka spelim. Jo cha lat gwasa me ka ta danen de South Sudan der wuke je. Ala first deputy chairperson dunga spelim chela do nene chuala political party ni diare wiga South Sudan and wo biken de niken biken ga jako biga ben ka South Sudan People Defense Force telemisha military wing minyo do rander tike de karwa de gerde janan chuala de South Sudan no chajo me chajalat chela do nene she declare no South Sudan bala kela la South Sudan People Defense Force ajene SSPDF ajende en changich ke jende jendan en chagwar ka constitution kere ngone mi jende jedan en bite ala National Army jajo mo chaja kwen jajo me chaja re wi ke Juba ka shankan wan ka jok ke Thursday shanga jendang ro diok ka pai die ron kin dang ro wi jendang ro wi die Dr. Benjamin Bolmel mimo vice president Kajala head of the economic cluster chelaro nene tell mutual political organization mi bite ke militia ne ke kideide mi bideide beje use ko do brande je use ke je ajena mo shabelet tell mutual ran bite ke dich en ran ne dial bideidien kele balakel ramite ke de keleo baje yik lat ke de je kele mo ala de SSPDF Chelaro tenokon ka commander-in-chief kel karwade. Commander-in-chief kel karwade tele commander-in-chief ne dangro. Chana jangaje ne gwade dane cha majur cha janek tente ga jom chalat ni amnat. Melade no tele mishali commander-in-chief riang ma charshi commander-in-chief cha jom cha kwene cha kondi ala ling. Name si bol mel wala che nyoko mishabeje ka jom chalare wiki Juba eno tele mishali o beteka commander-in-chief dodien. Commander-in-chief akel karwade karama mo e kirma yadit karwa chela do nene jene spelim kendial mena forma spelin dial tin content rewika South Sudan ba ka lat ka National Army alawo be kulu nyudo no ne di ti kendial ke ne ti shigo ko de kenedi kel Kennedy alati a gentleman bukan alat ba yiga national responsibility me ba South Sudan ba jale de ka kandial tele me shalo o take military wing te ramte ke de re wi ka South Sudan mo charge gor shela do nena a generation ne SPLA jine kamji South Sudan anwo nena Tiene yene dialo kontin tere wika South Sudan. Wone ka political parties, all political parties, bon dialo kontin politiciane. Eno nena. South Sudan tenijen ke de kel karwade. Ka tenijen ke kuma kel karwade. Ka tenijen ka commander-in-chief kel karwade. Ka commander-in-chief prison selpa kema yadit. Dr. Bolmel chela do nena. Ajene ene group mu wote ke dech metrar ke SSPDF. Meteke de jamalar no yana take de na me
a general mo be yiga threat ka national unity kana democratic progress jera mo ramimo ci gor be mal be jedek a jentaram gor gono be take dey outside so target bol mel kele we kas pele aigo she citizen ke ji widial ce ga jogo no nene wona ke international community ano nene chinei enema nyodo dongde na dak chinei lok they wika so Sudan gono yo de be yiga kelew shibul mel che jela do nene ajenati ne international community kati ne citizen de alke jiwo jeno be aje yigri jagno nene ramati ke dech mododien mi shade SSPDF mi shade mi shamat ke de danen te pin selbe kema yadit ajena bono mo siken we participate ka kwingin mamba lat karon kina dangro jan dangro id bakel be kwen ka tok English be aje kula linga gwa Bulmel urged citizens and the international community to reject such formation and reaffirmed that political parties maintaining army elements should be excluded from participating in the 2026 general election. Umbera tode. Ajara meteke bon keteke part dodien keteke di dodien Bulmel wude me wude gwichele dene. So ajene charge gor and wobe take a political party dodien. So every information to ko dara gwa ko dara ne ka SPL mayo. Ajen dana lede. Ajene ramu take army illegally. Jara mo baje disam baje kap pin baje kap chong ba make ba kan ka baje yen. A kind of political party in India ne take a private armies. She can betray Malcolm and ba let ray wika South Sudan. She can betake a democratic process. She can betake a 2026 election. Any election by the lat rule of law. Can a legitimate security structure, which are like a Kuma South Sudan, go be malbeben. Right now, Melat Bull Mele me a dwerkelio ko pa de kel chere di alche de control. Ni na mogwaje longo no da jelarno. E gorge jen go de kele bayla gwa kel bna wo ke je rule kele mo la rule spele ke shode go jen wo point Bull Mel point ko kor gwa de be ne bo wur point de. Telam balwang. Ko malada me nyu jen wo chene di alche gagrar. Ena. Ate mu chelat gwa seme. Ajeni in October last year ka pai wel karone chewe Bull Toby Madot a leader of the South Sudan African National Union Michel Sanu Ajeni also warned it against political parties using their arm wing to stall peace implementation. Ajeni she warning much jetubene Dr. Bull Melbo ajeni ko appeal ke national unity kene dialogue and ojuga South Sudanese ne dialogue wona ene goro ngot kaloga violent ke chiang mejek kalada kel ko bi malbeben ko bana take peaceful election ko bi malbede tena menishang so Bull Mel nyanga dialogue le kan dial they are against peace Kɛɛliw le kan dial tela malmede tin so me ramling mandan la de Bull Mel nyinka dial jega kan dial tela malmo gore Bull Mel so jowo ci alin gwada me jomo chala de Bull Mel alo be South Sudan be jedek ajanda na ngai kondi alen Tämɛ Bull Mel la de jowo me ko jen shede ni Uganda shega no ray wika South Sudan gwe jeno ne diala kontele kalot including tabande ngaine en ramu motere wika South Sudan right now ko feel alo teleje lot right now katin lat Bull Mel ka alo nyodo jeno be dial bo control ko chaja kwan alaran SPLA party by the way in America long mete part golden chi partner mo chika ken a chang chi o kwane to very powerful de chicken partner ko ken kan de block o de kan take a date ke de kana jogo no share participate ka 2018 peace agreement ke share queen gwini share beten so na me ta against ngoten konde de na yen ka so malat Bull Mel Kɛɛliw wrong anyway goro sharping gwada mo me de ladon ka Bull Mel ka right jega chala dan biatamal